Kapitan Enteng! Enteng, nangalaam ka di kadagitan at nateng. Adumat, kat saan kamot anagudong? Pagbiyagan amin ti sirib dungo. Naa, anya ti kayat mo asawan? Maawatam to. Saan pa nga ita? Agin juyak pa lang. Mga no, biyangan nakmanin Ay, am mo kan Enteng. Basta jak kayat ti siniswitik nga aramid. Awan ti switik na daytoy. Saan kumot atinakaw? Dayta ti kayat ko nga ilaw-lawag mo. Awan ti rumbang nga ilaw-lawag ko dungo. Nalinis ka nalawag ti amin. Ay, siguradwom la ang analinis ti amin. Tano saan? Ha, makitam taw ti aramidan. Nawadwad mo't basit ginapan mo inlako ato yang. Wan badong, ngamad-ado kumaa, no saan da kinurangan. Ha? Asinaw tinangkurang? Da kapitan kan kwaraw. Angem nali. Bayamaw tahan na minsan laing Mike. Saan ton siguro no sumarunaw ngaglako ka? Wan, nang ramanan dala siguro Ay no maminsan ngaglako ka. Umayak man. Imbag lang at dakadwam mo't agbagkat. Ay wan, nasaysaya at no may kang agpaysaw. Marigatan ak ngamin nga agbagkat. Tanay, bumakit mo't ngamin dataon. Saan akas laidi kapigpig saa? Sige. Mayat no dito ti pagparadam iti tricycle tap no makita tayo amin ngagpailay. Wanang kail, maya tinapanunot yaw. Saan tayo naparikot ti dengdengen tayo? Ang jak maawatan, kapitan. Apay ngayon niya si Dagyo ti paradaan ti tricycle iti sango ti barangay hall. Ada pagsaya ata nakagawad, tamairanod tayo nga opisyales. Kasano kumangay? Amin nga aglako iti natang, mangibati iti bingay tayo abasit. Imbag ano sanda nga agrire, kapitan. Apay kuma, kat opisyales tayo. Mayat kit niya kagawad. Basit lang matyalaan tayo. Agserserbi tayo mat kadakwada. Basit laing tiyalaan tayo. Adumanen tinaburas ta badong. Agudong kakadimal. Ay katuan ato yang. Ay nagdagsin Ay, narigat abagkatan Mala, ingkang arod mangkitan iti pagluganan ta. Sige, tayo nakman kitaan ni Kwaraw. Di tricycle nan, ti pangiluganan ta kadagiti natang. Wain, naimimbag ni Kwarog, tanalaklaka kasarsarita. Dagi jay daduma, ay nakaririri da, nagngina pa iti singir da. Sige, tayo nangarudan. Itulod na kami man ijay ilay, Kwarog. In kami aglakaw kinituyang ka. Ay kat sige Umay ko alaan tinatang nyo ijay batog ti balayaw. Kalpasan na. Dumagas tayo B8 ijay batog ti barangay hall. Ha? Tapay dumagas tayo? Isuitan ti paglintigan dito barangay tayaw. Sakbay nga irwar ti lakaw. Dumagas pa ijay barangay hall. Sige. Intang aruda, intanay. Umaldawan. Sige nga raud. Intayaw. At datayon dito, itata. Masapo lamang ibati kayo basit itinatang kas kurtais. Anya? Ay, nangibati kayo man iden. Mangibati kami man itan. Untata, kastaitan ti masursurot a patakaran. Ha? Nangaramid kayo man iti patakaran asaan may nga amaw? Anya man iti problema? Apay paray, iti naglako ni tuyang kao, dimawat kayo kano itinatang. Ita, mangibati kami manahin. Anya ti kayat mau. Mangibati ka, unuyawid mong dagita lakaw. Ha? Ay. Nagmaw tatabataw. Mangibati kayaw. Wano isublita yung tinatangyo ijibalayaw. Sige man langan, tanay, aldawan. Mangibati kami ni tinatang. Anya ka di tinluto yung amasidaan tay. Adumat tinsangpet ni uncle mo anat nateng. Iso ati pinaglalaok ko nga inabraw. Inabraw manayin. Ay, makauma matayin. Awan latsag pa na karnay, wano ikan.
Itaman pa'y ngagsapol kayo iti sagpaw na. Uray ka disika kat adu met tinatnateng mo. Unan tay, malay-laylay pa nga rin ti daduman. Ay apay ngamin agumatang ka iti ado kat agmay-maysa ka. Jay la ka ba ulam asidaan ti gatangem. Tapno saan amalaylay. Saan ko mataginatang tay? Saan mo ginatang? Nangalaam? Ha? Ay, kuwan tay. Sige, inakpay. At dagayam na lipatak. Nagdardara sa pimanaw. Apay nga ta? Idi dinamag ko no nangalaan na itinateng. Isumatan tinamkwatan na apimanaw adagaws. Maray, mas daawak. Apay adito'y asidag ti paradaan. Di tamat daya ide. Apay, inyalis dan. Kapanunutan ni Kapitan Dayta, Maray. Tapno makita ka no ti rumwar ken umuneg dito'y barangay tayo. Ay sa bagay. Mayat mo't di Ang mga nuadang agpayso ti umay asabali atao nga agbasak-basak dito'y barangay tayaw. Wen, Maray. Kasta siguro tinapanunot ni Kapitan. Adamot kit di pagsayaatan na. Asidag iti barangay. No adda sa bali a tao a maisarong, ammon dagiti opisyales. Makita da adagos. Nang runa ita a pandemya. Wen, Maray. No maamuan nga ta ni Maribanang a pagdawdawatan ni Kapitan dagiti pasaheros. Sigurado a mabalunot ni Kapitan. Nay, Maray, napauli magkabatan. Anya tayo gatanga, Maribanang? Ay, awan. Imayak la nagdamag. Tanakitak ngamin, adito'y matenti ayan ti paradaan. Nay, di mo kaya't Maray. Ay, saan man? Maikawaak lang ngamin. Antay, ibatik dito'y lamisaan nyo dagito'y natang ni Angkail. Nangalaan ni uncle mo kadagitaan nateng? Ha? Ay, damagan yung tulangan ka ni Angkail. Noon niya ti ibagana, isawn. Sige, inakaon. Apay apumanaw ka adagos ngay. Mangan ka pa'y Ay, kwa, agsubliak tulangan into nadan ni Angkail. Napananayan ni uncle mo. Diyak amaw. Imbaon nakmat amang yawid ka dagito'y anatang. Ngamjak dinamag no sa dino ti papananda. Adula unay daytoy nateng Ay, pangalalaan na nga ta. Sige antay, inakpay. Angkal, damag ni antay no sa dino ka no ti pangalami tinatang. Diyak mo ti sungbat ka. Ibaga ka di atinukong mau. Tinukong asasawon. Agungutin aday jay. Uray siya, Kapitan. Nagdamagmet ni Maribanang kanyak. No apay adito'y asidag ti paradaan. Imbagaklatan atap no makita ti umunag kan rumwar iti barangay. Ay, kasta ati kakadwa. Saan ang mangirubaw? Naimbag no agnanayon ama ilimod yun dayta. Isungaro dalikliklikak ni antay Angkal. Mga nuagdamag manain. Madi nga minta da ilimlimid na, Kapitan. Nang runa no da ito ilimlimid yaw kat saan anasayaan. Ay, mabuti nga kinantay no kas deng agdamag. Anya kumati kabuteng yo. Nagmayat to pa iti agkwartais. Ado ti mabingay anateng. Saan tayo nga agatang? Enteng, inyakar yumot gayam ti paradaan ti tricycle. Napan ka jay? Anya tinamuam. Ada ka dinasken ama amuak, Enteng. Ha? Kwa, awan dong ha. Ikakit agaw tamangan tayon. Agsubli kami iji barangay hall inton madamdama. Ha? Agsublay? Kunak man no inton bigat tayo amapan. Taapay nga inton bigat. Isumatimba gayo nga minitay Angkal. Ada nga ron nalagip ko nga ubraan ta ijay. Ala nga rudan, mangan tayon.
Da kayo langan ti mapanidya barangay Hulanggal. At dapay papanak. Ay, masapul nga da ka. Kasapulan ka. Amo meten ti trabaho ijay. Wanangam. Jak samutan kaya ti raramidan tayaw. Ay aguray kayo man Ha? Adan samot ilimlimad yung kanyak. Eh. Anya nga minday jay, intay. Ay, adaya. Awan. Kita ko raw. Dan samot mapanaglako itinatang. Ingka kwarta isan. Kuanggal. Saan ko man? Nungay mamuan ni antay. Ako nga. Saan na amaamuan? Basta di mo ibagbaga. Ala, ingkan. Jak kaya tanggal. Da kayo ti mapan. Sakit din ti baon mo kat sakti kapitan. Sakti agibaon na. Saan na sakti baon mo? Ingkan. Nakarudain. Ngamaw din da ito ya. Jak kaya tayo. Nagkuna amauday. Ado pa'y taglako itinatang. Wala nga madingarod tayo yung araramidan tayaw. Awanan ti ado asaw. Ingkakit din. At nakadimot bingay mo, iti kurkurta isen da kapitan. Maray. Ay kwa, no ikandak Saan kumot ida paayan no kwa? Naa. May sakamot nga rod ang mairanranod iti nagbanbanugan si Sabali Nay, anyat kayat mo asawan maray? Saan kit dain? Mamin anon, akurkurta isan nyo, tiingkam ilakaw. Saan mo tapati siyak? Kat nagkurtaes. Una, nga makibingbingay ka. Anya jay nangagaw akurtaes. Nay, si kamo gayam day tamaribanan. May sakamot maribanang. Nabsog kayaw iti saan nyo ang nagbanugan. Nay, jak maawatan marituyang. Anya ti imbusog ko asaan ko ang nagbanugan? Imposible adi mo amutar aramidan ti asawam. Ibagam amare. Jak narod ammo ti ibagbagam. Inton mapan kami aglakaw. Mabsog kayo manan. Ha! Surun kaun. Panawan kayo manlangan. Ha! Inteng, anya ti imbagbaga ni Marituyang, akinan ko kano ti saan ko ang nagbanugan. Ha? Jak amo akan ni Marituyang. Dinamag mo kumakan kwa na. Jak kaya tinangag ko ka ni Marituyang. Ay, nasakit ti imbaga na. Anabsugak kano iti saan ko ang nagbanugan. Nakunana dayta. Salbag dayta ang Marituyang. Tila malawlawat na. Di mo patpatsindong mo. Maamwak lang ti makagapo no apay nga imbaga na ti kasjay. Agsaga na kainteng. Jak mapalabas daytoy. Ada ayaman. Ang mga nung nabartak lang ni Marituyang iso sa balit ti sa una. Ay saan naman martak ni Marituyang? No di mo ibaga. Doktalak nga raud. Kwa? Basta, maamwak to no adaman ilimlimad mo. Ups! Amo mo ti pagrebangan pare. Ha? Anya nga ti pagrebengak pare? Tay sigod nga aramidin tayaw. Kayat mo asawan, agkwartais ka manayin. Tunggal aglago kami at dabingay mau. Naglalay nga mau. Ay awanan ti ado asaw. Mangibati ka. Ha? Iso nagdakil dita tiyan mau. Talamlamutam ti saan mo mo't nagbanugan. Anya ti kayat asawan daytoy. Kwa? Ha? Di mo ka di amaw. Pasaray aglago kamay. Mangalan ni pare itibingay na. Anya. Iso matlagayam nga ado ti isang sangpet mo anateng. Kwa? Nakasta ti aramidam. Pare, Kwa? makadanon da ito ikin ni Mayor. Ha? Nangalamat ti swerte. At tunggal aglago kami at dabingay mau. Kaing, Kwa? mangibabain ka. Isungarod niya yung patugaw da ka. No aramidom ti pagrebengam iti barangay tayaw. Saan kat pagsapulam ti ka baranggayam. Inakin ni Mayor. Tay bagak na ito nga aramidan. Saan pare? Saan? Saan ka amapan ka ni Mayor? Uray bayadak na giti alak. Basta di ka mapan agpulpulong kun Apo Mayor.
Salbag ka, Inteng. Ah, Anyat naknakan mo. Apay akas jay ti inararamid mo. basit lang met. Agtrabaho kami met para iti barangay. Karbengam, tasi kakit nga rod ti kapitan. Ah, Ngam ti mga laka iti kwartais, saan arumbang dayta. ha. Apay, numaalam ti honorarium mo, dumaw dawat da ka day? Saan ka di ako kwamlaang, akabukbukudam ti honorarium mo? Uwan mo. Ha. Saan yan na maulit? Saan akong adumawat iti nateng? Imbag pa'y di mawat ka, ngam ti pilitom idaamang ibati iti bingay mo. Ah. Ha, awan bain mo, Inteng. Mananggon daway ka. Ikarit mo. Saan kon nga ulitan? Ay na, kapitan! Impatugaw da ka iti posisyon nga ayan mo, tapno tumulong kadagiti kabaranggayam. Saan kat atapno pagsapulam ida. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.